โอ้คุณเป็นเจ้านี่เลยฟันนี่ไม่นักเดียวก็ไม่นี่ตัดเลย
sau chắc cũng tạm biệt thì nó ra là thì cũng để cái sai lúc là cái sai lúc nào sẽ có một cái gì đó phải sao chẳng hả việc sẽ là sẽ đi đầu cái này để làm thế đi làm thế cho cái này và phải sao nó luôn đi to karena dia kita ucap na kisam chani karena ini dia cara nasihat sebelum kisam ini jika ada mimpi masak usapi wajib na hilo nabi na worship kita ba even yang cara kita yang mimpi dan mana hal yang kita kena di warna ini dia worship makanya na mimpi dia đại có hoạt động chỉ cần là tình trạng họ ít hoặc học dễ là ít dễ là ít như nào để phát hiện của họ cái căn bản này phát hiện của họ về đây phần nào được nào để nó bị chỉ một cái cục này đi ra xem đầu tiên là để biết đây là của nó và sạch đen phần nào được là ini cak uji untuk sabaro di ina yang lalu yang saya kemudian sama minat kita kerja harus nabe kapten ini nabe coba nasen bilen coba ini Oh, kuda aja bu. Group 3 qua lama. Cô group này apa group Jadi luôn sang xem em để sang cái mà raise nhà sau đó xếp đến tầm đi ra là cái gì cái là cái lá đẹp trên của mình thì lúc này lá bè và nhà đang xem thì lúc đó sai chân đang xem thì samaวันนี้นะรุ่นหลับนี้นำมาถึงนะยิงครบนี้จังเสร็จแล้วนี้นะนะรุ่นหาจังก่อนนะครับต้องคอยรุ่นมันรุ่นหลับมีสกายเราอยู่ที่ไหนมาจังเปล่าเราดีจังworship di dalam anina seperti ini kipat mati apa yang mah pasien enak dan worship Allah terkena di sini tak pindah pasien ini dan sebelum ini worship emak kami jangan jauh lori mah jangan tidak lori siang lah lori mah pasien ini toh pengen tidak lori Anu
worship 变成了你们神的那个ที่อาณาสนิทเนี่ยเอเดชงวิธีเล็กเนี่ยเป็นปัญญาสามไปเองจันนี่นะลูกศิษย์ตั้งที่ต่อเสียเป็นศิษย์ตั้งจันเสร็จเราเองขนาดส่วนเราเองนี่นะประดานการเราเองลงสิ่งคิดว่าการลงสังกัดคันเร่งการใช้เสียงนะครับมีเรื่องสองมีเรื่องชุกาสำคัญมากที่เราเรียนอันนี้ก็เส้นทางการชุกาที่งานจังเส้นไปเราเส้นทางที่มาในจัง โอ้ บัดลีนาหม้อลีนาแต่ โอ้ nằm bờ ngà mạnh nó béo vô bờ worship Nahana Razaname Samen Ningame Namakana Swata Vipite Swata Terina Sindi Namanina Vipite Kana Nokla Sindi Jangan Nambajuna Amantaya Takipidana Moa Sindi Syangyana Lungulung Ya Nakokani Namanina Music Kudelong Sasak Kulung Okay. Kalian di
kumain ng pati, pinukay pa, at may kopi na ito. Kung nila kumain pa, diyan na i-kumain kopi. At kakana ko yung kaya,